खुरमजरी ISTV Manipuri Paumiling Tabiri Singh Taram Oksari Uzik Marui Bapauda NSN IM gi mathakta sarkar na lokhatpam thokpa thabak lokhalakani haina Chief Minister Okrami Bobin haikre Chahi kunmanga parliament lerakpada Manipur gi MP singna maru oiba issue amata pukhalakpa thengnakidi haina CPI gi luchingba Gurudas Das Gupta na phongdokre amasung lamdamasi political parties singna faspa amasung inner line permit pu vote khomnabagi khulai oina sizinari haina Jai Mahabharat Party ki National President Andatha Bishwa Vishnudev na phongdokre Uzik Pau Sandok na pizari Law and Order Habasi State ki subject oibana NSN IM gi mathakta sarkar ama lebagi lokhatpam thokpa thabak adu jab chana lokhatkani haina Chief Minister Okrami Bobina ngasi Deputy Speaker Precious Simare unaba lakpada ISTV News ta phongdoraklamne ngarang Deputy Speaker Precious Simare da attack chatharikhiba adugi matangda Chief Minister Okrami Bobina Precious Simare gi quarter da laktuna thodok adugi matangda wari sanakhi Chief Minister gi khongchat aduda MLA N Biren Zahelung Panmaisus toinaraki Chief Minister Okrami Bobina ISTV News ta phongdorakpada democracy chatpa laibak amada hingsa gi mafam ama fawba lairoi nongmai pairaga miyamda kihanduna praja singhi hak matnabu honabana kaidongnungda mai pakpak ngamloi NSN IM na Bharat Sarkar ga ceasefire tawnaduna santi gi wari sanariba asida Manipur Sarkar na sumateng pangduna laglibani ceasefire gi ground rule thugaiduna NSN IM na chatharakliba thabak sing asigi matangda sarkar na Prime Minister amadi Home Minister da pau piduna khangankhre ngarang Deputy Speaker Precious Simare da chatharakhiba attack adu yamna laibak thibani sarkar ama lei haiba chapchaba khanganaba makhogi mathakta lokhatpam thokpa thabak sing lokhanaba honagani haiki Chahi kunmanga parliament lerakpada Manipur gi MP singna maru oiba issue amata pukhalakpa thengnakhidi haina CPI gi luchingba MP Gurudas Das Gupta na phongdokre CPI Lamlai Local Council Sinduna Chalauda leiba Irabot Memorial Park ta pangthokhiba inergi CPI mire Dr M Naragi election campaign da wafamasi phongdokhibani thawamasida CPM gi luchingba Sarat Salam Hana Minister Oiramba N Mangi atai party gi luchingba kya susar gyakhi Gurudas na makha taraduna Kendra da UPA na lengak sasan paibadagi hainingai leitana senjat thumjat tauri poti mamal atya pakna wangli mahi masing hairaba naha sing thabak phangdri nupi gi ikai khumnabasu ngakpa ngamdri punamasing asidagi kannaba anauba awanba ma purakpa mathau tai haiki 15 years I was in Rajya Sabha 10 years I was in Lok Sabha I have never seen the problems of Manipur to be raised to be discussed and to be put in the focus in parliament by the people who have been elected from Manipur. Nobody speaks of their problem. All those who elect, they did not speak out of it. Therefore we must send a man who will not remain silent, who will not eat, drink and be merry, but perform his job as the representative of the people of Manipur by taking up the issue in right earnest on the floor of the parliament and criticize the government for not doing enough for the people and state of Manipur. Such a man should be sent, and this man is no other than Comrade Nara, who is supported by 10 party alliance. Please remember that. Dr. M. Narana Congress na Manipur Miyam Bumi oina uraktre lupa yankhai chama na laiba yaba voter oina urakli chahi tarada miyam gi thabak tawba ngamhaudre handaki su thagat piu hairiba asigi paukhum miyam na media da pikhre asigumba wakhalun asina miyam na parat tambiba matam yaure haiki prajaji mi oina uraktaba voter oina uba laiba yaba vote lupa yankhai na chama na laiba yaba vote oina uraem I think Tanja Sida Hadaki Parama Tambibi Tanjadu La Amale and a Kanji. I think you ching the Sinkayadi, Tatabu Kudiki Dol Hongi, Congress or in a Mantri or in the Nangamba, Mahatma Gandhi Machama Shu Mali, MPP or in a Mutora Podanambasi, Tiki and Drajiki, Marie Matama and Nambangami. Thambal pair ke thor ko gand de Shantidas Gosai ki mashhura hamningi ngangi bamita dudi ulo ta chobe ke oirame adudi ngarang ngangba ka nahan ngangba ka ngasi ngangba ka manada bami dudi mawalo gidra adudi dolom da yengba ki arthikari leibage ni duni
अदुरगदी मिया फब खनगनी अचुम बंगांबा लेपा की दमत खर कथु पंगंबा मियांग की दमत थेंगना पंगंबा कनानो पार्लियामेंट वांगांग पंगंबा ओपनी सी कनानो मदुद खंजरनी हाय प्रजा चिबु प्रजा न लाले हाय याबो लमदम असगी पॉलिटिकल पार्टी सिंगना अफसपा अमसुंग इनर लाइन परमिट पु बोर्ड खोमनबि खुलाई ओइना सिजनरी हाइना जय महाभारत पार्टी की नेशनल प्रेसिडेंट अंधथा विश्वा विष्णुदेवना फोंदोखरी सिंगजमई चिंगा मखा लैमयोन आर्ट सेंटर दा पांगथोखिबा इनर की मिरेप ओइरिबा ओइनाम जोतिन की मिखल की कैंपेन अमदा वाफमसी फोंदोखिबनी थौरम असिदा नॉर्थ ईस्ट इन चार्ज प्रणामी शर्मा सुसरुक याखी विष्णुदेवना लमदम असगी राजनीति की ओरिबि फिबम मसी सेमतोपगी तंगाई फदब लैरे बोर्ड हे काखिबा नुमितगी मियांगी मिहुनी हाइबा काउदुना उबा फाउबा फंकिद्रबा भोट मतमदा मोइथेम तौबा लाकपा सि इकाइबा खरा खंगबा फै अवांग नोंपोक स्टेट की म्यूज सिंगबु मेनलैंड इंडिया दा थेंगनरिबा खुदोंग थिबा सिदगी ngaktoknaba आइन सेमनबा पार्टी असिना होनरी थबक फंगदबा सुफम नोफंग खंगदबा नारोल सिंह मसाना मरोमदोम सेंथोक लैनबा पार्टी असिना होनगनी हाइकी सच्चाई मानता हूँ, ईमानदारी मानता हूँ, यही चाहता हूँ, यही करता हूँ, ये करने आया। आप लोग सोच लीजिए, जय महाभारत पार्टी को जैसा मणिहार बनाया भारत को, ऐसा मणिपुर में स्वागत करते हुए मणिहार बनाइए। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने इलेक्शन की चिंगी डिस्ट्रिक्ट कयादा गाड़ी वाली हाइबासी ट्रांसपोर्ट की डिप्यूटी डायरेक्टर बीके शर्मा थोगन बनी हाइना मणिपुर ट्रक ओनर्स वेलफेयर एसोसिएशन की प्रेसिडेंट एस रंजित नंगसी एमजी एवेन्यू द लेबा एसोसिएशन की ऑफिस पांगथोकपा पाउमी सिंह उनबद फोंदोखरी पाउमी सिंह उनबदुदा ड्राइवर यूनियन की म्यूट कांगबु अमदी बस ओनर एसोसिएशन की म्यूट सिंह सुसरुक याखी रंजित नमखा तारादुना ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ना था से तांग अहुमदगी मिखल गिदमक रजिस्टर तौदबा अमदी गाड़ी मपु सुनतबा कांगबु खरगा डेपुटी डायरेक्टर का मानरगा मिखल की गाड़ी सिंह सिजनना बखोनखी गाड़ी कोनदबदगी एसोसिएशन दा खंगलकपदगी गाड़ी सिंह पीखी हंदकी इलेक्शन असिदा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ना गाड़ी मपु सिंह दा चममनबा थोगनबा थौसल क्या चथै मरी लेनबा डिपार्टमेंट की ऑफिसर अमदी मिनिस्टर क्या मिजेंग चंगबियु मरा लेबा सिंह एक्शन लखत्रबदी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दा वकलगनी हाइकी ट्रक की दमंतदी कइबो प्रॉब्लम आमा मोबो लेते all districts in the Tamil Nadu, Churasampur, Ukul, Senabati, ADC, Kogi, Sarakanodi, Makan Makani, Kangobi, requirements Trapiu, Haina, Pirapomatamda, biggest Herman Pibunum video. Biggest Herman Pibunum video. Kalimangi Pibunum vidrino, Hibashi Sapsana, Tange, Marandi, Manipur, Truck Association, is also on level. Inclusive Education for Disabled as Secondary Education IEDSS scheme gi makhada class 10 gi 12 faw gi manung da leiba mahiroi singda sel gi mating pangli haina SCERT gi deputy director IEDSS Maniratana ngasi level pata leiba SCERT gi holda pangthokpa disabled oiraba mahiroi singda sel gi mating piba gi thorong ga mari leinana ISTV News ka unabada phongdokri ngasi gi thorum adada Imphal East Imphal West Thawal Bishnupur amadi Churachandpur district ki manung da leiba block tarada class 9 dagi class 12 faw da leiba disabled persons singna saruk yakhi mahiroi kyada sel gi mating pikhiba thorum adada Maniratana scheme masigi maru oiba pandamdi nima nadraba singbu sel gi mating piduna mai masing ningthina tamhanba ngamnaba thabak pakhatpani haiki station nam leke station has na apna topa paina apna state na piwa masi central state na pido gari adaba na apna topa sida haven activa 2013 14 wana 11 okoi 12 13 people wa 13 14 isi apna hogi divorce ni masina low vision na 264 ni blindness na 14 ni auto na 110 ni hearing impairment 71 mental retarded na 121 ni leprosy pure no 1 ko masi apna Vairodan Maxwell Hindi Primary School da Hangdogli by Eco Club Singimi Fam Nasi Center for Environment Education National Green Crops ki official Kangbu Amana Yengsin Kri Yengsin Badu da Program Coordinator Simanta Kalita Madi Manipur Pollution Control Board ki Eco Club Insert Scientist Sketch to Oman Sarugyaki Mahirui Singa Hakthengana Unaba Aduda Eco Club ki Matang da Kangan ki School ki headmistress Sketch Sunitana akoibagi fivam phagat hanaba eco club singasi school singda hangduna akoibagi fivam phagat hanaba thawai pakhat kani haiki अखोगी हौसिकी हवा नोसी सेंगतबसिदा अदो खलसे कायरतनमगी दमकता स्कूल सिदा स्कूल बाय इको क्लब से हांगागा आंगाजिंग जम अमुताना खंगना ससखगदी खितंग कनबा ngamjagatra haina अखोई ओजासिंग फुसमरगा
इको क्लब की स्टूडेंट सिंह मसीदा याहोलगा उपांबी मसा मसा सिंह थाजाबा अदुगा याम सिनबा जगह सिदा अखोई गमला आदा तौरगा सेमजाबनी लम लेजदबगी असिगी दमक्तसु खंगत पिराखोगी दमक्ता यामना हराव नुंगाइबा खुंदोक्से सुमांग लीला देगा मरी लेना चाही खुदिंगी लेप्तन पीबा थोकचोम इबोयाइमा एवार्ड हंदक चाहीगी ओइना सुमांग लीला की डायरेक्टर नबवारे पदा पीरगनी हाइना सुमांग लीला काउंसिल के सेक्रेटरी एस हेमंतना काउंसिल स्टेट ऑफिस पांगथोकपा पामी सिंह उनबद फोंदोखरी पाउगी मिफम मदुदा काउंसिल की प्रेसिडेंट गुणचंद्र अमदी एवार्ड डोनर हेरो थोकचोम सुसरुक याखी लाकलिबा तांग तारानिथोइदा पांगथोकदौरिबा थौरम असिदा फ्री मेडिकल कैम्प अमसु पांगथोकनी एवार्ड असिदा सेल ओइना लुपा लिसिंग कुन साल अमदी साइटेशन यावरी हाइरी सुमांग लाई कलाकार सिंह पीबा ख्वाइदगी इकाई खुमनबा सन्मान यावबा पत्र लोइनबा अबगी लुपा लिसिंग कुन की मना अदुगा साइटेशन साल सियावबा एवार्ड से कोई मुजन्नब वारेपा आधार वारेपनबा सुमांग लाई डायरेक्टर पिजरगनी MP डॉक्टर टी मैनेगी जयपुर लेबा मयुंगी थोंगाल मायुकनबदा IED बोम अमा प्लान तौरंबा अदु माओइस्ट कम्युनिस्ट पार्टी मणिपुर ननि हाइना क्लेम तौरकली सेक्रेटरी पब्लिसिटी एंड प्रोपेगेंडा नोंगलेन मैतन थातरक चेरोलमदा बोम अदु योपी केजी अहुमना स्प्लिंटर ओइरगा ग्राम चहुम के एक्सप्लोसिव अमबु पुखाय हंदुना काहेना मांग ताकनबा लुप असिगी नौना सेमकिबा मिलिशिया की डेमोलिशन टीम अमना थौरांग तौखिबनि हाइरी लुबसिना पॉलिटिकल स्ट्राइक की मखा तारक पखोंथांग अमु ओइना अप्रैल 13 की अयुक पुंग 5 दगिना नुंथिल पुंग 5 फावबा मणिपुर पुंबा जनरल स्ट्राइक तौगनी जनरल स्ट्राइक असिदा मई इसिंग अना लायेंग पाउमी अमदी लाइनिंग लाइसुनगा मरी लेनबा थौरम सिंगदी कोमथोकनी हाइरी मणिपुर साइंस एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल मास्टेकना एक्वेरियम एंड फ्लोरिकल्चर एंटरप्रेन्योर कुसनदना अनिरक सुबा स्टेट लेवल एक्वेरियम एग्जिबिशन कम फ्लावर शो ngasiदगी DM कॉलेज ता लेबा मणिपुर साइंस एक्वेरियम दा हौदोखरी थरम अदुदा साइंस एंड टेक्नोलॉजी की डायरेक्टर उत्तम सी लाइश्रम मास्टर की डायरेक्टर TH सुरेंद्रनाथ अमदी DM कॉलेज ऑफ कॉमर्स के प्रिंसिपल ब्रजकुमारना मरु ओइबा म्योइसिंग ओइना सरुक याखी डायरेक्टर उत्तम सी लाइश्रमना मिजोराम दा लैललोनबदा माई पाकना म्योइ क्या हिंबा ngamle मणिपुर दसु लैललोनबदा माई पाकनबगी मरम क्या लै एंटरप्रेन्योर सिंगना मसिदा माई थवाई यावना माई ओनसिन हनिंगी हाइखी की वैरायटी खरदी पांदगी सुसरे पूरगा मसदा अबगी एक्वेरियम दा थमगा कैम फजे कैन हैव पूरगा पोटेंशियल फॉर एक्सपोर्ट मपांदे यों भोकनबगी अदम पोटेंशियल फॉर लेना तकती है तो सुगम एक्टिविटी में हम लाइक बसी कोई इंप्रूवमेंट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ जैसे कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फंगना बा जैसे कि पोटेंशियल में से तब सुगम जैसे न लीडिंग रोल में लोग लगा लाकने न हजे लमदम असिदगी थाखिबा MP क्या पार्लियामेंटा मियामगी इशूसिंग पुखत्तना तुमिन तुमदुना लेबा चाही यामलगले असिगुंबा मियोसिंग कांग्रेस MLA अमदी मिनिस्टर क्याना वोट पीनना अमुक हना वोट खोंबा सिदी प्रजा सिंहबु अपंग बसीबनी हाइना इनरदा CPI गी मिरेब ओइरिबा डॉक्टर M नरना लंगथबाल केंद्र गी मनुंग चनबा नौरेम लेकाइदा पांगथोकपा मियामगी मिखलदा हाइख्रे महंगना मखा तारादुना प्रजा सिंहना राजनीति दल गी वाफम नतना मणिपुर गी थबक तौबा ngamgadaba मियोसिंग पार्लियामेंटा थाबगी तंगाई फदबल लाकले दोल तोइन होंबा लुचिंगबा साबा मियोय अदु कनानो हाइबा मियामना खंगी हौखिबा मतमदा महाकना करी तौखि हाइबदु खंथानिंगी महाकना मखा तारादुना पॉलिटिकल पार्टी मचा मचा क्याना पुनसिंदुना महाकपु सौगतपगा लोइनना मियामना नुसिबगी चांग नोंमगी हेंगलगलिबा असिना मिखल असदा महाक सोइदना माइ पाकनी हाइबगी थाजबा लै हाइखी इपुतरे छुरबनिना फलांग दलेकुम थाबनी सोइरोयना हाइ अदु आइना हंगचनिंगी फलांगदा लैतुम थादुना सानबी हौरो पार्लियामेंट हंदक आइना यौजरगे कांग्रेस पार्टी से तारकलबा नुमित का चप मानई भारत की स्टेट अयामबदा कांग्रेस की महता बीजेपी न सरकार पाइरिबनी हाइना बीजेपी की ट्रेजरर रॉबिन ब्लेकी न फोंदोखरे ngasi तखेल कम्युनिटी हॉल दा पांगथोकपा तारा तरुक सुबा लोकसभा मिखल का मरी लेना RK रंजन की मिखल की कैंपेन दा महांगना वाफम से फोंदोखिबनी मियांगी मिफम अदुदा बीजेपी की कैंडिडेट ओरिबा RK रंजन मसक नाइबा सैसकपा नबाबोल की नोसु सरुक याखी रॉबिन ब्लेकी न मखा तारादुना लाइरबगी माइखुम उप पार्टी दी कम्युनिस्ट नि मसागी चप चाबा आइडियोलॉजी लेजदे वायम नंगांगबा पार्टी हाइरबदी CPI नि
वा सुंगांगांगदबा थबक तौदबा म्यूट हायरगदी डॉक्टर मैन्यनी थबक तौगदबा म्यूय हायरगदी सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर आर.के. रंजनी हंदकी मिखलसी मियामना मखल मुन्ना खलगा बोट थादबा तंगाई फदे हाइकी मिरेप ओरिबा आर.के. रंजना थोरलिबासी मियामगी याइफनब थबक तौगे हाइना चोंथोरकपनी ngasi मणिपुर न वारिबासी मतिक चादबा मिहुत खलुबदगिनी लेबाक सेमगदबा प्रजा सिंगी हुल खंग थबक तौगदबा मियोइदा बोट पीरबदी मियामगी नुंगाय याइफब ओइरगनी फोंदोकी अनुबा अहोंगबा मपोरबा पालिबा पत्रबा सरकारनो सिंगोपा हाइबसे वोट नत्रदी याते मरमदुना वोट हाइबसे असुति मतिक लुबा एकोइ प्रजाना वखल खंदना नुंगसिरबने हाइदरा थादरगना मियरुना अलमरगना लमदमसे लेबाकसे लेखा ताबा प्रजा कुदिमसे अवाना नबाइबसे एकोइ वोट तकुना तोरन LRS India na sinduna numitini chupna chathagadaba idu expo fair ngasidagi lamyan basanglen da hawkri thawram asiga mari leinana mangarak suba state level scholarship tesu pangthoki thawranga mari leinana LRS India ki manager Dr. L Robindro na class 12 pass tawraba matungda mapalamda larik tambada khudong sananaba idu expo fair asi pangthokpani fair asida mapalamgi college tarat amadi university ahungi mute singna saruk yari mairoi singna makhoiga lemna unaduna apamba sing khangba yagani haiki 10+2 exam loraga angang singse kitang kaini frustrated oiba magi career decision lobagi matang na sabsaba matam oiba haitare si sabsaba matam se oraga koina masaida saigi mapalamda leiba college mayama universities mayama yauni se koina mode invite oraga sada la laga oi laiba representative singsina college ki maramda bu oiro adegi sigi mai course ki maramda bu oiro adegi career counseling to bugi bu oiro na te admission to bugi bu oiro atu information mayam se seda koina free da haidi angang sing khara mateng ojana ba na koina to bai tare Manipur Excise Department na chatharakpa drive ki sarugam oina ngarang su andro parking dagi mioi tarani thoyamasung game village dagi mioi manga galoina u liter chamri kun fagale hairi Basanti Puja Kam Cherauba Festive Fair ngasidagi Imphal gi GM Hall campus ta hawkri Manipur Sarkar gi District Handloom and Textile Imphal West na sinba fair asigi hawdopagi tharamda DIC Imphal West ki General Manager T Rajen District Handloom and Textile Imphal West ki Project Manager M Rajen amasung Weaver Service Center gi Assistant Director Sandeep Susarug yaki fair asida punna store humpuna sarug yari T Rajen na Pisabigi the government scheme kya paikali adubu masigi kana badi ifang fangdaba fangdana leibugum tauri mari lainaba authority ka toina unaduna handloom chawkhana bugana se haiki Jojik piri ba welfare scheme singa sinai koi karmai tauna magi infrastructure mayam sengwal hogadagi ba adi pisabigi kamai hingal hogadagi asini koi official leiba koi mayam chu khangaraba ara sakana koi mayam si lemna thakane ajib thaja bira noi singai masih matang matung ahong wala kan adu do phong ko da do ari situation ja pai hingbang amna ba hono base masih am thau ta masih ni yang maru wai base Mahabir Jayanti Thawanga Mari Lainana Sri Digambar Jain Samasna Miyamda Yafa Paujal Pirakli Thawam Masina Lamdam Asida Laiminari Batongan Tongan Ba Dharma Kanglup Kudima Nusi Chanana Laiminaba Oyasanu Lakliba April Tara Humdoi Mahabir Jayanti Gamari Lainana Jain Samas ke members Singi Dukan Business Establishment Amadi Atai Institute Sing Suti Organi Hairi Ngarang pangthokiba outer gi mikhalda polling station sing Supreme Court ki order amagi matung ina disabled oiraba singi changthok changsin gi khudong saba pibra haina Handicap Development Council Manipur na ngarang amasung nahal Tamenglong amasung Thawal district ki polling station kharada chatuna yengsinkhri Lubasigi chairman Dr. C.H. Rupachandra Secretary General Dr. Sapam Jasobanta amasung advisor Subrajit na luchingba kangbu amani yengsilubada Longmai 3 Hairok Part 3 Mamang Laikai polling station number ahumda physically handicapped oiraba voters singi kafam leirabasu visual amasung hearing impaired oiraba singidi karigumba thorang amata toramba thingnakide awang khulagi chahi kuntrani thoi surabi disabled oirabi nupi amana mari leinaba singna bot thadaba yanabagi damak thorang amata tawdabada nungaitaba phongdoraki hayrok mayai lekai dagi wheelchair sizinaraba mioi amana su bot thadaninglabasु makhoigi damak thorang amata pakhat pidabada nungaitaba phongdoki Survey team masina disabled singbu hantana yengba thawong asibu yaningda phongdoki ani suba tangkak oina pangthokadoriba mikhal asida disabled oiraba singi bot thadaba yanaba Supreme Court ki order ngagnanaba Manipur ki Chief Electoral Officer da appeal tauri
Nupa mayumda chingnaningai oiba mawngda sikhiba Moirangthem Moneshwari misigi matangda asengba langla langjin puthoknaba Manipur gi Chief Minister da mamang thagi tang 16 ta memorandum pisinduna taksinkhrabasu ngasi fawba tumina leithokpa asina misi asida lautunaraga hatpani haibagi chawna chingnaba leire hiram sida thabak oina lokhalaktrabadi lamdam asigi nupi lup amasung civil society organization sing yawba apunba mifam amana khongjang changsinnaba warep laukhre Manipur Press Club ta pangthokpa pawgi mifam amada wasaki Working President R.K. Thasanana misi asigi asengba chumba investigation tawbiduna maral leiba miyoi sing puthok piu postmortem gi report su chingnaba lei haiki Nubi da kasi phau da society se nubi bu da deng da domestic violence akoi na phane lau jera ga chu phau da domestic violence nubi da ot nei da se akoi koi na masi chathai ha da koi imas na koi chauna koi mas da koi ya jin dia do mo tem taw report doctor madu ki staff sing mari leina ba sing adu IO sing report khuding mak se ma koi lau na ba amadi pa man gi imung manung ka chauna lau na ba am lei da se masi koi na lau da ngam di aduga mamang da koi na sige matang da koi memorandum ama koi sabi tok jagra bani CM da honorable CM da du memorandum do di pawa koi tay wam ta mat kai pang da bana koi amuk reminder ama kana na ba koi sem sa ba so koi Chatki ba nungyai matung da chingmerong da leiba stand motor manaktagi kuntra suba Assam Rifles na hand grenade ama leiramba thingnarakpadagi asoi angam yaudana lakthokre hairi BJP lamsang mandal na sinduna khongampat awang laikai community hall da mikhal gi campaign pangthokre Mifam asida BJP gi North East Campaign in charge PB Acharya, State President T.S. Chauba, State Secretary L. Bobby Susargyaki. President T.S. Chauba na hauzik paliba government asigi MLA sing miyam gi khandre, Pradhan gi thabak MLA na tawduna leire. Center gi UP government tha amagi matungda tu khraba matung state government asi masa matomta adum chachakhragdabani. Deputy Chief Minister na Narendra Modi bu hunduna ngangriba si kainingai haiki. PB Acharya na O ibu bigi chahi taragi matam asida kari ahongba lakhrabage MP ti mainena tam anirakta miyam gi damak kari tawkhrabage miyam na awonba amagi damak achawa para amat tambiba matam oire haiki यहाँ रेवेन्यू तो है नहीं पूरे भारत सरकार देना चाहिए कमजोर प्रदेश को आर्थिक दृष्टि से आगे बढ़ाने के लिए पैसा भेजो कोई बात नहीं पर पैसे का अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए मैंने पैसा कैसे खर्चा किया किस लिए खर्चा किया कहाँ खर्चा किया तो मुद्दा ये है कि 2014 के इलेक्शन में कौन सी पार्टी कम्युनल है कौन सी पार्टी सेकुलर है कौन सी पार्टी में ढाबा है कौन सी पार्टी में ज्यादा कौन है ये नहीं है April 16 da chahi khudingi chairau singda haikat lekat tambagi thoram pangthokton lakpagum handak chahi su pangthokna ba High Court Manipur na ayaba pirakle hairi Kaisampat mutum lekai da pangthokiba pawgi mifam amada Advocate N Surendrajit na phongdokibada ing lising amaga chama pan marifuni thoigi April 16 da kodom pukpida Indian Army ga khuthokna bada laikhijaba singi khubam chairau singda thamduna ing lising amaga chama pan marifudra dagi haikat lekat tamduna lakpani masida chahi khudingi police na thingba pana laikhidraba singi imung manuna wayal sangda wakatuna ayaba lauduna lakpani handak chahi gi sukor na ayaba asi piri haiki kon hare petitioners relatives bona fide well wishers and friends of 96 persons to enter the memorial tomb at Chingmerong Cheroksing he loved to offer floral tribute on 14 at the aforesaid place as in the past after taking appropriate measures for maintenance of law and order in that area Haina Konaya Pire she only me machine limit Pirate. Whoever comes well we just the low muching right. Will just say some sure. She means will just a Masu. Malatona Kanga, Latudra. Nasmana, Hakuna Swaya Pirobina. I guess I teach you as a advisor to the victim's family which never later Nadum I can let them as a view had an issue. I am the request of the Ngarang pangthokiba outer parliamentary election asida Congress miremna yamdrabada lak ama natraga yamlabada lak ani henduna mai pakani haibagi thajaba lei haina Chief Minister Okrami Bobina haikre ngasi numidang Uripok Block Congress Committee na sinduna Uripok yambiam lekai da pangthokiba INC candidate chemical gi phamda wafam na Chief Minister na haikibani Thoramadu the local MLA L Nandakumar, Deputy CM Gaikhangam, INC Mirror Dr. Maina Susargyaki, Thoramadu the Deputy Chief Minister
Deputy Chief Minister na state asida election hek lakpaga urban area da leiba khang heiraba kayana vote kanana kagani karoi haiba hekta nei tawbatabu vote thadabagi chang hekta nemi masi handaki election da di tawbiganu haiki Deputy Chief Minister na makha taraduna vote thadadaba haibase laina makhal amani amadi political pap amani haiki ngasigi thorum aduda Chief Minister Okram Ibobina parliamentary election da ngarang poll tawkiba aduda Congress na soidana mai pakani haibagi thajaba lai handak Deputy Speaker da anti social oiba Manipur thugaina ba wangang liba kharana attack tawkiba adu aran ba wakhal oigani tung koiba oiroi kanada ba wakhalni tawbata bu handaki election ki result na khangani haiki barang ki tawkiba election se masida organization khara chingde base oba organization high tare machine honorable deputy speaker da election thadar wa halapada bom nangandana tapsandana tawyo kholi ba mayam chingche ai adugumba anti social element chingdo maduda ai amukasu appeal tawjari madudi ganatantra satpa mahamda hingsa gi makham laite makoina khalliba wakhan madu aran wakhan waigani kadongda madu success oiroi mai pa oi haibisini leina mayam makhanda ina thamjani usi lakliba lok sabha mikhal ga mari lainana thanga block congress committee na sinduna kaibulam jaw atom yaima playground da miyangi oiba mifam pangthokri ngasigi mifam aduda chief minister Okram Ibobi deputy chief minister Gaikhangam minister Govindas MLA T Mangibabu MLA Prithibiraj amadi mahila congress ki president RK Rani Sanana chingba mioi kyana saruk yakhi thawanga mari lainana deputy chief minister Gaikhangam na phongdokibada democracy chatpa leibak ta miyamu kihan khanghanduna namfuda bot thada hanabu honabana kanaba fangloi karigumba BJP na soiduna center da sarkar pailaklabadi Manipur soiduna mai chakani BJP Manipur miyangi yeknaba party ni amaromda Sri Gaikhangam CPI bu huladuna CPI haiba party ase chindangang bada kanba lomi sinmigi di haiba thabak tawbada khuti yaudaba political party ni haiki BJP party sini Manipur state ke mukti jeta bani lamu party ni dokana Bapak ting na go to 1%. Manipur all main card again had to love it now. But we are able to come get carry. I put the whole thing may have done in the Manipur no Maru facility. Manipur is marching ahead. MPCC na tarataruk suba Lok Sabha mikhal asida NSN IM na NPF ki candidate sogatuna thabak tawi haina maral sirakiba aran bani Bharat Sarkar ga santi gi lambida political dialogue tawriba luk asiga kanagumba candidate amaga thabak tawba leite haina NPF ki State General Secretary na ECI da khangan khre okhul gi DC transfer tawkiba sisu Congress na mikhala sida makhoi gi khudong saba lawba ngamlaroi haibadi gi tawkibani Congress na state force sing season aduna EVM machine sing manipulate tawna bu honari phibam kya se yenglaga ECI na Congress party gi pressure da chatna ba chumbadu tawrakna ba appeal tawri Kakching Municipal Council की वार्ड नंबर 13 की काउंसलर मयांग लंबम सतरुपीना लखीदबदा कक्चिंग म्युनिसिपल काउंसिल की चेयरपर्सन वाइस चेयरपर्सन काउंसलर अमदी स्टाफ सिंह अवावा फुंगदोखरे महांगना लखीदबदा कक्चिंग पॉपुलर स्पोर्टिंग क्लब नसु अवावा फुंगदोखरे उजिक मखाताना सानबगी पावलो बियासी नसी सानबगी पाव पिजरी अहानबा मणिपुर टेनिस लीग की वेटरान फाइनल दा वॉरियर अमदी बिरेन अटैकर गा थेंगनरगनी मणिपुर टेनिस एसोसिएशन की मीटिंग मखादा इम्फाल डिस्ट्रिक्ट टेनिस एकेडमी न सिंधुना कैटेगरी मरी दा सानरोई हुम्फुनिपान सरुग यादना लंफेल दा लैबा इम्फाल डिस्ट्रिक्ट टेनिस एसोसिएशन एकेडमी की कॉम्प्लेक्स दा चथरिबा फर्स्ट मणिपुर टेनिस लीग की वेटरान की अहानबा सेमीफाइनल दा वॉरियर ना केके चैलेंजर बु गेम अनि अमदा माइथिबा पीदना फाइनल चंख्री वॉरियर की टुले अमदी रोमियो की जुराना केके चैलेंजर की डिलीफ अमदी रंजित की जुरा बु माइथिबा पीखी अतोपा मैच अमदा इबुंगो मचा अमदी रोमियो की जुराना केके चैलेंजर की खेलेन अमदी रंजित की जुरा बु माइथिबा पीखी अनिसुबा सेमीफाइनल की सानाखिबदा बिरेन अटैकर ना LBSFO गेम अनि अमदा माइथिबा पीदना फाइनल चंख्री बिरेन अटैकर के रंजन अमदी पामई की जुराना LPSS की कंगजाम्बा अमदी प्रकाश की जुरा बु माइथिबा पीखी अतोपा मैच अमदा बिरेन अटैकर की ती पामई अमदी
Aldel की जुराना LPSS की प्रकाश अमदी सनातोंब की जुराबु माइथीब पीखी टेनिस लीग असिगी मेंस टीम की सानकी बदा बिरेन एटेकर ना बॉबी राइनोबु गेम अनि अमद माइथीब पीखी बिरेन एटेकर की एन प्रेमजित अमदी KH अमरजिना बॉबी रेनोगी TH रिवास्कर अमदी KH बोनाबु सेट अनि सिनो अमदी सेट अनि अमद माइथीब पीखी हयेंग अयुपुंग तरेत ताबदा चही तरा मखागी नुपा मचागी फाइनल दा राहुल पामई अमदी ए महेश का सानगनी चही तरा मनी मखागी नुपा मचागी फाइनल दा एन डेरेक अमदी मुशा MM का सानगनी TH बीरचंद्र सिंह फुटबॉल एकेडमी नस्तिंदुना फुटबॉल मसाना बुहेना चौखनबगी पांदमदा टैलेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम अमा थासिगी तांग तारानिथोगी अयुपुंग निपांदा तबस्पा तबुंखोगी एकेडमी ग्राउंड पांगथोकलगनी हाइरी थवमस्तिदा मणिपुर यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर HN के शर्मा तबस्पा की प्रेसिडेंट H खुराई लाकपा MU की रजिस्ट्रार M लोकेंद्रो डायरेक्टर मिम्स MU की L जीवन कुमार मिम्स MU की प्रोफेसर मेमचा L अमदी ICM की डायरेक्टर KH सोमरेंद्रोना थरोमपु सिंह ओइगनी मणिपुर आर्म रेसलिंग एसोसिएशन सिंधुना था सिगी तांग तारानिथोय अमदी ताराहुमदोइदा कोंगबा बाजार की वाइल्डको क्लब ग्राउंड दा कुंथानिथोय सुबा स्टेट आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप पाकथोकलगनी चैंपियनशिप असिदा चही तारानिपान मखागी अमदी चही निम्फु मथक्की कंपटीशन पांगथोकनी सानरोय खुदुमगना था सिगी तांग तारानिथोय अयुपुंग तरेत ताबदा वाइल्डको क्लब ता मसागी अरुंबा ओनगनी हाइरी सरुक यानिंगबा सानरोय सिंगना था सिगी तांग तारामाथोयगी नुंथिल पुंग मरी फावगी मनुंगदा सिंगजमैदा लेबा एसोसिएशन की ऑफिस ता फॉर्म पिसिलंगनबा खंगलगली चैंपियनशिप असिदगी मणिपुर टीम खनबगी ट्रायल सिलेक्शन सु पांगथोकनी हाइरी मणिपुर हॉकी की मिटिंग मखादा ऑल जिरीबाम स्पोर्ट्स एसोसिएशन सिंधुना टीम तरुकना सरुक यादुना ngasiदगी अहानबा कोंजेंगबम ओंगबी तंपाकलै अंडर 16 बॉयज हॉकी टूर्नामेंट जिरीबाम हायर सेकेंडरी स्कूल प्लेग्राउंड हौख्री ngasi ahauba numit ki ahanba match ki sanakibada LEC babupara maira club chingdong lekaibu goal manga amada maithiba pikre ani suba match ki sanakibada ichel club dibong amadi KYC kalingar गोल अनि चनदुना ड्रो चटख्रे हयेंग अहानबा मैच दा कंगलैचा क्लब गुलाथोन अमदी EYC चंद्रपुर गा सानगनी अनि सुबा मैच दा LEC बाबूपरा अमदी KYC कलिंगर गा अहुम सुबा मैच दा इचेल क्लब दिबोंग गा सानगनी फ्लाम मपाल कंगजैबुंगना उमो यारिपोबु माइथिबा पीदुना फर्स्ट यास कप वेटरन फुटबॉल टूर्नामेंट की सेमीफाइनल चंख्रे सोशल इन्वायरमेंट डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन मयांग इम्फाल थाना अवांग लेकाइन सिंधुना ममांग थागी तांग कुंथ्रादगी टीम निपान सरुक यादुना एम तोमचौ हायर सेकेंडरी स्कूल ग्राउंड मयांग इम्फाल दा चथरिबा अहानबा YSA क्लब YI मामदी सुरचंद्रा मेमोरियल वेटरन फुटबॉल टूर्नामेंट की ngasi sanakhiba ग्रुप B की लीग मैच दा फ्लाम मपाल कांगजैबुंगना उमो यारिपोकपो गोल अनि सिनोदा माइथिबा पीदुना सेमीफाइनल चंखिबनी फ्लाउंगी माई पागलबा गोल सिंह अदु जोई रोंगमई अमदी अखामांग कबुइना अनि सुबा हाफ की यांखई सुबा अमदी हुंफु सुबा मिनिट चनखिबनी टूर्नामेंट असिगी मथंगी मैच था सिगी तांग तारानिथोइदा उमो यारिपोक अमदी बसाई थांगमईबन ग्रुप बुगी रनर्स अप की सानगनी ngasi nongmagi oiba ingsagi pauda ICAR लम्फेल पातगी फंगबा पाउगी मतुंगिना ngasi ख्वाइदगी साबा डिग्री सेल्सियस 19.2 ख्वाइदगी इंगबा डिग्री सेल्सियस 13.8 नुंसित यावबेसिंग मनिलगी चांग अयुक्ता चादा हुमफुद्रा तरुक नुंथिलदना चादा यांखै हुमदोय नुंजुगी चांग नील रिसलकपदा मरुई बपाव अमुक हन पिजरी NSNIM की मथक सरकार ना लखतपम थोपा थबक लखतकनी हाइना चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबुबिना हाइख्री चाहे कुनमंगा पार्लियामेंट लेरपदा मणिपुर की MP सिंगना मरु ओइबा इशू अमता पुखलपा थिंगनकी देहाइना CPI की लुचिंगबा गुरुदास दास गुप्तना फोंदोख्री अमसुंग लमदमसी पॉलिटिकल पार्टी सिंगना अफसपा अमसुंग इनर लाइन परमिट को वोट खोमनबगी खुलाई ओइना सिजनरी हाइना जय महाभारत पार्टी की नेशनल प्रेसिडेंट अंधथा विश्वा विष्णुदेवना फोंदोख्री मतंग ISTV मणिपुरी पाउ लोजरे मिनेंग ताबिर सिंगबा अमुकन खुमजरी